Genesis chapter 12, incwadi kaJoshua chapter 18, incwadi kaGenesis chapter 12 uthi chapter 12 uverse number 7. uJehova wabonakala kuAbraham wathi lelizwe ngiyakunika inzalo yakho, lelizwe ngiyakunika inzalo yakho. Wamakhela khona ialtar kuJehova owayebonakale kuye. Ngicela ukuliphinda bazalwane, verse number 7, Genesis 12. uJehova wabonakala kuAbraham wathi lelizwe ngiyakunika inzalo yakho. Wamakhela khona ialtar kuJehova owayebonakale kuye. Joshua 18 verse 1. Joshua chapter 18 verse 1. Yonke inhlangano kaIsrael, yabantwana bakaIsrael yabuthana eShilo. Ake sithi Shilo. Yabuthana eShilo yamisa khona ithende lokuhlangana. Izwe lanqotshwa phambi kwabo, asithi izwe lanqotshwa phambi kwabo. Verse number 2, kwasala phakathi kwabantwana bakwaIsrael izizwe ezisikhombisa ezingabelwanga ifa lazo. Verse number 2 shuthi kwasala izizwe ezu7 engakaze ziwuthola umhlaba wazo. Verse 1 izwe lanqotshwa. Verse 2 kwasala izizwe ezu7. Amen. Verse number 10, uJoshua wawenzela inkatho eShilo phambi kukaJehova. uJehova wababela khona abantwana bakaIsrael izwe njengezabelo zalo. Verse number 10 shuthi bonke bawathola amazwe. Verse number 10 bonke bawuthola umhlaba. uJoshua wamenzela inkatho wawenzela inkatho lamaza u7 la verse 2 eShilo phambi kukaJehova. uJehova wawabela khona abantwana bakaIsrael izwe njengezabelo zawo. Baba uThixo libusisa izwi lakho egameni lika Jesu Kristu elinamandla wonke. We come before you, khuluma nathi Nkosi lesi sikhathi osiphe sona, in Jesus mighty name, amen. Ngivumeleni bazalwane mhlawumbe ngikhulume lamazwi engiwafundile egameni lika Jesu asenhlizweni yami kakhulu lamazwi. Aw amen. uJoshua chapter number 18 njengoba siubonile sizokhumbula ukuthi uJoshua ilide yathatha emva kaMoses. Moses esefile kwavuka le ndoda ethu Joshua. Aw amen. But la chapter 18 ngqo uthinta la khona amazwe esabelwa umhlaba wawo, sebebabelwa izwe lawo. Aw amen. Chapter 18 kunzima ukubamba kuJoshua, kanti chapter 12 kaGenesis awazi kahle. Chapter 12 kaGenesis uNkulunkulu ubiza uAbraham. Uthi Abraham, phuma ezweni lakini, phuma ehlotsheni zakho, phuma usethi ngizakwenza izwe elikhulu. Sikhona kodwa bazalwane. But uverse 7 uwona ocacisa ngokusobala lento uJehova ufuna ukuyenza ebenzela yona. Uthi uverse 7 weAbraham uthi lelizwe ngizakunika inzalo yakho. Aw amen. Sikhona bazalwane. Lamazwi athi lelizwe ngizakunika inzalo yakho aveza into ethi uNkulunkulu wenza isithembiso. Aw amen. Ake sithi isithembiso. Wenza ipromise, wenza isithembiso. Wathi Joshua nanku umhlaba kodwa ngeke uthole uwe, kodwa inzalo yakho iyowuthola. Aw amen. Sikhona kodwa bazalwane. Kunento uJoshua yenza kuba sengathi ungayenza nawe uma umzali nabantwana. uJoshua into enamandla ayenza wathi noma izwe ngeke ngilibambe kodwa ngadlulisa amazwi ukuze abantwana bami noma into bangayibonanga kimi kodwa bazi ukuthi leli khaya linalisiphi isibusiso. Ngicela ukuphinda bazalwane. Lento iziyafezela after 400 years.
kodwa akaze labantu beyikhohlwe laba abayithola isizukulwane into enzekile umkhulu wabamba lesi sithembiso wathi ngama ngabaphanga umhlaba kodwa ngibapha amazwi akhulela umhlaba noma ngabaphanga into kodwa ngibapha ifeni ngamazwi uAbraham into ayenza wakhuluma amazwi wathi njalo nina noma ngangaba namhlaba namhlanje kodwa uNkulunkulu unithembisile umhlaba amen babamba abantwana babamba amazwi bonke mabedlula bebona izwi abakalibambe bavele bajulisa amazwi babalandelayo bathi uma kwenzeka ngifa mina umhlaba singenawo kodwa noma singenawo kodwa sinawo ukuthi uNkulunkulu akakasiniki wona kodwa uthembisile wathi uzosinikeza umhlaba badlulisa futhi nabo amazwi sikhona kodwa bazalwane so 3 into engizoyikhuluma number 1 kuyingozi ungasazi isithembiso mase ngindedela kuyingozi ungasazi isithembiso number 2 azike ithembiso ungayithola ungakwazi ukulwa number 3 azike ithembiso ungayithola ungakhulumi into enqobisayo ezinye izinto uyinqoba ngolimi angazi noma numbers alwana so 3 semfuna uyaddressa into engiyifundile ukuthi it's very important ukuzazi ithembiso but noma uzazi fanele uwazi ukuthi ziyalwelwa sikhona kodwa abazalwane azizi kalula umulwa ulakabili okoqala ulwa ngezikhali okwesibili ulwa ngamazwi indlela okhuluma ngayo iyasho ukuthi ithembiso uzoyithola noma ngeke uzuyithole sikhona kodwa abazalwane now ngoba sengiqedile lento engizoyikhuluma sengisamakazile yazi isithembiso lweli ithembiso yazi isithembiso lweli ithembiso uyalwa ngamazwi but number 2 ulwe nangezikhali sikhona kodwa abazalwane ngizokhuluma namazwi mase ngindedela now then uGenesis 12 uNkulunkulu ukuthembisa uAbraham uthi wena inzalo yakho yoba nani ngoyinikeza umhlaba ngizoyinikeza izwe sikhona abazalwane bahamba bekhulelwe lamazwi buka ke bakhulela amazwi kuGenesis kuExodus bayizigqila bathe bayizigqila eGibhithe kodwa amazwi ahlala phakathi kubo ukuthi asinali izwe kodwa kwelika moya sinalo ngoba kuyingozi ukuphila indawo kuyo kungozi ukuphila isimo kuso fanele uphile ithembiso fanele uphile amazwi sikhona kodwa abazalwane laba bathe beseGibhithe lithi iBhayibheli babesebenza begqilazwa kodwa bekhalile so bakhala kuNkulunkulu waze wezwa uNkulunkulu wehla kuMoses wathi Moses sengizwile ukukhala kwabantwana bami bakhaliswa yini bakhaliswa isidonsa amasaka kodwa sibhilongi lapha noma sithwaliswa kanzima thina singabantu bezwe thina sithenjisiwe izwe sikhona kodwa abazalwane abazalwane bacabanga ukuthi bawuthola isithembiso yovula uqonde ngqo ethenjisweni kanti kuyenzeka indlela yesithembisweni idlule eGibhithe kuyenzeka indlela eyithembisweni idlule egqilazweni idlule eGibhithe idlule ehlane kodwa sengathi uSathane engangasusa engangadelete ulwazi lethembise engqondweni yakho sikhona kodwa abazalwane most yabantu uSathane bashaya ngokuthi abasazi isho ukwazi ukuthi yini abayifanele yini inkosi ayithembise ngabo sikhona abazalwane then basazi laba zahlala ithembiso kubo bangena eGibhithe kodwa ithembiso ayisukana bathi sesinomhlaba thina bagqilazo bakhandiswa amabhilidi amakhulu kodwa still bathi thina sinomhlaba thina kunoMoses leader bayithembile bahamba neleader bathi sibheke esweni yafa leader bathi noma leader ngafa kodwa izwe alifanga ngoba kungenzeka umuntu omthembile ukuthi uyena ozokudonsa nesandla uzofika ezintweni zakho fanele wazi ukuthi lelizwe alikho kuMoses lelizwe lisemazwini kaJehova angazi noma nikhona abazalwane kwesisikhathi uMoses kuyaba umzali womuntu
omunye kuyaba uMoses kube ingane yakhe uthi ngithembelo uye siyongidonsa ngesandla ngize ngifike ezweni lesethembiso sikhona kodwa basalwana uthi usathi umuntu ungithembile evela umuntu evele phela ehlane bathi ngizomemeza sengidedela ungakhohlwa isethembiso laba basibamba isethembiso eGibhithe basibamba isithembiso begqilazwa bayibamba ithembiso bethwaliswa kanzima bathi thina singabantu bezwe bangena bagqilazwa uNkulunkulu wazwabezwa baphuma bangalitholi izwe ngoMoses buka bathola kanjani bathola ngoJoshua uJoshua mayibathatha so bathathwa bamisa endaweni ethu iShilo akasithi iShilo uma bamisa endaweni ethu iShilo iShilo indawo edume nalezi zinto engizoyibala number 1 iShilo indawo yomthandazo amen awukwazi ukufika ethembisweni kana ukhe endaweni ethu iShilo amen angazi noma nikhona tabasalwana iShilo indawo yomthandazo thiwa iShilo hana benyukela kuyo amen efike guqe thandaze kuze baphumi namazwi sikhona tabasalwana oh sikhona tabasalwana ngathi ngithi ungehle Shilo ungehle Shilo ithembiso ibambile noma uyibambile kodwa ungehle Shilo iShilo indawo yomthandazo but more than that iShilo indawo yesacrifice indawo kwenziwa khona imihlatshelo la kade benyuka khona belethe imihlatshelo yabo bezoyenza kuNkulunkulu now bama ke kule ndawo le suyishilo awu amen bathe masebemile balwa sengiyathandaza in 2 minutes balwa izwe labo hawu izwe lenu kodwa niyalo yebo ukuthi into yakhe usho ithola kalula amen alikho namhlanje ukuthi izinto zakho ngazufe ungayibambanga uma ungafuna ukulwa ulwapi awuye enkantolo umeShilo the more the Shilo week izwe lakhe ayiphephile amen oh basananiko nabama Shilo babama endaweni yomthandazo bama endaweni yomhlatshelo balwa Thomalelwa batholiswe kodwa bathola ngaphelele bahlukanisa aba5 batholiswe kwashoda aba7 shoda amen sengiyathandaza balwa aba5 bathi izositholile now nanti into engithinte kakhulu shothi ukulwa akwazi ukuyisa lonke izwe amen ngokulwa bathole umhlaba o5 kodwa masebeShilo ngamazwi wathola amazwi awu7 hlanganisa ukulwa namazwi right awukwazi ukutholiswa kanti uyalwa kodwa ukhuluma noma yini amen izwe lamazwi awu7 akaze bekhiphe isikhala manje uJoshua wakhuluma so wenza inkatho wathi halo umhlaba nalomhlaba walaba bawuklema bawunqoba ngezwi sengathi 2026 ungayilwela into zakho ezinye uyithola emthandazweni kodwa ezinye uyithola ukukhuluma you can't win izwe lonke ngoba amazwe izizwe zo12 yakhumbula zo12 so ngabe banqoba ngempi ngezikhali umhlaba wezizwe zo5 babona ikhali ayisadingeki akasintsha ulimi sikhulume manje sithi lo mhlaba lo wezwe lakaJeremiah likaBenjamin thatha nangu umhlaba bathatha wezwe likaJuda bathatha bengasali thina kakhulu thina ndlemnyama siyathandaza sometimes kodwa abasengalinaka ulimi umuntu uyacheka ngekhali banqobe 5 ngolimi banqoba 7 amen anikho ngololiphini ulimi likwazi ukulanda amazwi amaningi haleluya uSathane uyazi njalo uma ukhuluma ukwehluleka ukuthi wenzani uyazi uSathane njalo uma ukhuluma ukwehluleka okay uyinqoba uhlulwa kanjani olimini number 1 ukhuluma ukwehluleka kuwe number 2 uvuma ulimi lakho ligxeka abantu abanalento wena uyifunayo aningizwaka awukwazi ukuthola into uyigxeka abantu asebeyifika asebeyitholile ngoba uzokhahlela leyo nto amen oshaniga
awukwazi ukuthi ubani uzenza ngcono ebehamba nento oyifunayo ngoba ngesikhathi ukhuluma against umuntu osefile lazo ukhahlela izwe Ningizwa kodwa basantona ukuphila angikwazi ukugxeka umuntu osentweni engifisa ukuba kuyo amen ngoba wathi ngakhuluma kabi sengikhahlele izwe maningi amazi abawakhahlele nezwi ngephilo bawakhahlela bethi haya ngifanele omunye akasho ukuthi angifanele uthena ubani utshela ukuthi yini mase lapha ya then ukashuza liwa lapha ya uma ngabe ungasafiki lapha ya like check abantu abagxeka abalapha ya check abantu okhuluma ngabo abafike kulela level ngolimi banqoba amazwe awu7 ngekhali banqoba amazwe ayi5 babuya nawo wonke umhlaba kwincwadi kaJoshua kodwa lo mhlaba uthenjiswe Genesis 12 kodwa bangawuthola kuGenesis bangawuthola kuExodus bangawuthola kuLeviticus bangawuthola kumaNumbers bangawuthola kuDeuteronomy bathi bawuthola ngoJoshua kenzeka izinto ozozayithola isizwe sesihlanu ngekuthi bonke abalandelayo abafuna ukuthandaza abafuna ukukhuluma kahle kodwa uThixo akashintshi wayikhulumeni ngaleli khaya ayikho uThixo uyikhulumile ngesizwe sakaAbraham wathi uThixo uzosifeza noma bangangakwazi ukuyilwela abanye komanje befe bangayitholi kodwa khona uyayithola ngenxa kaNkulunkulu wakhe amen izithembiso zifanele uzazi awuthi makhona zazi izithembiso zazi more especially as a personal zazi usutheni ngawe amen utheni ngokuphila kwakho utheni ngekhaya lakho uzazi izithembiso but ukuthi uyazazi akuphelele lapho fight for your promises fight lwana ulwe ngekhaya amen I wish I can name ikhali. There are few here. Ikhali ngayibala. Number 1, prayer. Ofunde ekhaya, that is Acts chapter 12. UPeter boshiwe. Ibandla lakhipha isikhali somthandazo. Lalo lathandaza ngesineke waze waphuma ejele. Awukwazi ukuthi uyalo kanti awuthandazi. Worship. Not worship yasenkonzweni, worship lene impilo kodwa. Impilo worship mdumise worship na uzokhumbula uJoshaphat uJoshaphat wathi ebhekane nempi wathi ikhala lihlale emuva amen wathi ikhala lihlale emuva wathi kodwa thathana ama worshipers ikhona abazali wami thathana ama worshipers nobeke phambili njalo umzala lohleze ekhumbuza usathane wenzeni usukudumisa usathane amen ikhaya igcwele ucomplainer lisule losathane omningi ngoba indumiso bekihlalo salomuntu okhuluma ngaye yo haleluya abazala nikho ingakhithi iBhayibheli lihlale indumiseni abangcwele bakhe the most ithi wenzeni semfakele ihlalo na most bathi usathane wenzeni kulonyaka umbekele ihlalo asikhulumi lutho ngosathane because iworship mawuthi hey umvalele ukuthi awumphoxi kodwa umthetho wenze kahle usathane mubi ukuthi mubi awumphoxile ngaphatha komuntu yena uthi ayingapela mubi ngempela ngiyabona khona umuntu ongaziyo yo bazane angazi uthini njengoba ngingakhanyi ngingenalo ibala elikhanyayo umuntu othi kimi ngidark awungithule uzongithuka mawuzothi ngimhlophe ngiyakhanya awangazi ngikho Uwatha usatha zomphoxile mawuthi wazi umubi iphi lento ave usathane ukuthi usathane retshisa umsile ethi ngaze ngayithola iworship enkonzweni I have my worshipper ehlezi ngisho usunguba amen nathula senathi baziyamworship usathane bana abantu abaze ozothi ngaye uthi emusho ngamagama awu5 kodwa usathane namagama akhe awu10 engamnemba nje usathane emusho for 10 minutes kodwa makuthandaza uno2 minutes ngcwele akasazi ukuthi kodwa akhuluma ngosathane ngakhipha itiye ehlale phansi ngitshela ngalo muntu yabona leyo nto usathane ayingqali manje yaqala ebusheni bami emushe etiyizo usathane ngaze ngalithola iworship I have the worshipper ma uzochaza uNkulunkulu mina ngwazi ukuthandaza akaze mfihle uNkulunkulu zikhona igaba uThixo engaba naye kodwa uyayikhohlwa ezikaNkulunkulu ingqondo yakhe iprogramme kabi uthi kwasathane kuphela ukuhlala la uma ngabuza leli viki uThixo wenzeni akukho lokho angakukhumbula kodwa kwasathane
ayilento usatha lengaqhuzu uyazi waphuma uzipho lami lo igumule 20 years usatha nje wangipha uzipho lami but uNkulunkulu okwamfihla isondo liphuma uthi wayikhumbula nje lelo insukwana kodwa sekhohla inkulu wamsiza kufiwa kamakhelwane beqedwa kamakhelwane nawangabulawa sekhohliwe ingqondweni sinengqondo yokukhohlwa nongakwazi umusho uNkulunkulu uthi ubani wenzeni sikhona abazalwane that's why I always say akekho umuntu njengoJobe futhi uJobe ngafika esijaje phambi kaNkulunkulu ungathi ushonele zingane ufele ibhizinisi uqhuma amathuba makuthiwa vula umlomo uvula izineza nginje ngohamba nginje inkosi ingiphile inkosi ithathile alibonge igama likaJehova emathumbeni enganeni ezifile hayi ukuthi kufehla beyodwa zife zonke kwafa wonke amabhizinisi kwakhoma isikhumba kodwa indoda yathi alibonge haleluya alibonge igama sikhona abazalwane now we need ukuthi abazalwane sazi ukuthi siyalwa benzathi ngibale ikhali silwa ngomthandazo silwa ngeworship number 3 silwa ngezwi Hebrews 4:12 izwi lakhe likhali ukudlula inkembe ekhanda zombili angapheli izwi emlonyeni wakho njalo mothi babuthene ezwi lakho ukhipha inkembe babuthene ezwi lakho ukhipha inkembe isikhali lesesinye amen esinye sezikhali sikhona abazalwane esinye sezikhali esesi4 isikhali umnikelo hayi lo wasenkonzweni hayi weshuma hayi lonke sonikela umnikelo osuke enhlizweni noma thupha abantu wenza ini lo umnikelo uthi kube isikhali ubuza uthabitha owayithunga ingubo ephabantu uthe masefile abantu baza neingubo phezulu kwesidumbu sakhe bathe ngafaka kanjani umuntu okade esigqokisa amen ngafaka kanjani umuntu ade esigqokisa wavuka uthabitha ekufeni kufika isikhali somnikelo awenza amen awenze egqokisa izintandane egqokisa abantu kanti isikhathi sebagqokisa uyifakela isikhali sikhona abazalwane so ayiqini ikhali zazi ithembiso number 2 ilwa uleli ithembiso umulwa ula ngomthandazo ula ngendumiso ula ngezwi ulwa nangemnikelo uthi xa soke ibeke enhlizweni yakho noma ngathi uhambisa irice kamakhelwane la kumuntu ohlwele noma ubani okwazi lo rice lela ngona nje ukudla isikhali leso angazi nekubazalwane omunye ngathi hayi bezosipha nje kanti akazi umuntu ngenzela usuku lami lokubi lokuthi bafika usuku lami olubi akuvukelela lesa sikhali lesiya umnikelo uyajika ube isikhali but number 3 asilwe ngezikhali silwa ngamazwi amen silwa ngamazwi ngakho iBhayibheli ulizwe lithi uma ukuthakathaka ungasho ukuthi uthakathaka lithi kodwa uma ukuthakathaka ubothi nginamandla sikhona abazalwane lithi ungasho ukuthi uyaswela lithi uswele ubothi ngicebile sikhona abazalwane sibona abantu abakhuluma izinto ngoba seyibonakala sikhuluma abantu izinto ngoba zikwekamoya zinjalo noma singabonakali kwenyama ngoba kwele nyama zidonswa ngendlela yokuthi zize ibonakala zilandwa amazwi khuluma ukuthi manje uthi ngicebile ngiyinhlwempo uyothi omunye hey ngathi manje amanga leke ngiyazi mina nginamali anginalutho why ngithi ngicebile izimbili ingqondo number 1 uNkulunkulu wethu esimkhonzayo akaze bona ukukhanya wayesethi makuwe khona ukukhanya amen wakhuluma ukukhanya wavela amen wakhuluma utshani wavela wakhuluma ilwane zavela wakhuluma ulwandle wakhuluma ilanga now njengoNkulunkulu wethu thina siyiboni into singayikhulumile amen asitholi into singakayikhulumi sikhona abazalwane asitholi into sinjani singakayikhulumi uma ungafuni ukukhuluma uzawufuna ukuthola into thiwa wakhuluma kwavela wakhuluma kwavela wakhuluma kwavela amen glory to Jesus. Let me close like this
zazi ithembiso, zilwele ithembiso ngekhaya. Number 3, khuluma amazwi akwazi ukusiza ekutholeni ithembiso. Ngoba uyazazi ithembiso, ulwe uthole ingxenye yazo ngokulwa. Kodwa ingxenye uyithola ngokukhuluma. Oh, amen. Amen. Shall we stand? My God. Thank the Lord. Igama la